Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agbati ka dito'y balay, iha. Ibiyahe mi kin ni Menandro dagiti nateng ijay bagyo ita. Wen, mama, agan-anad kayo kumait ipapanyo ijay, ha? Wen, iha. Katagyaman na. Madam! Mapantayaw! Wen, amok! Agpakpakada aklaang iti anak ko. Kas kalasig siguro. Alan, mama, mapan kayo kit din. Di yun ungtan ni Manong Menandro. Kaasimat. Nagagat amang iman maneho kada kayo, no kasta nga adda papanan nyo. Ay, una yan. Nalugi tamanan, minda bagat. Nabagyo manan dagiti mulatan at natang. Wen nga rod lakay. Sapay ka sa pula nun ti anak na ti pagbayad na iti matrikula na. Ay, kaano nga taaya alumong ti panagbiag tayo. Bakat. Malasatan tantlaang daytoy apanubok. Basta saan ta nga umibat iti pamati iti Diyos. Sapay la ko mga rod. Takaasya na tayong tumatlaang ti Diyos. Kat ipaayan na tayo mutan iti nasaliwanwan a panagbiag. Mapanak man ijay library. Sakbay amang aldawak. Hello, Manang Marita. Ah. Inta nag-lunch? Hello, Paul. Sige lang. Mapanak namin ijay library. Adamapan ko ba saan? Sige nga, Rod. Duwatan amapan. Tapno aggidan tanton niya ag-lunch. Okay. No kasta ti kayat mo. Mapanta nga rodan. Amangan numala daw tapa iti sumaron a subject na. Wen, Manang. Menandro! Ilukat mo mantigate. Amangan no dagiti amigak dagitan. Ay, una yan. Napnapanan naman ngatan. Siyak man lang di mapan mangilukat. Naimbag abigat mo manang lagring. Apay nga da ka. Anya ti masapul mo. Umayak la ko makipagpakaasikan ka, manang. Pangaasim ko Tapabuludan na kami iti inayon mo iti pagbayad ni Paul iti pagadalan da. Anya? Pangaasim manang, pabuludan na kami Bayadan mi apaman ang makaapit kami kadagiti mula mi. Nadadaal ngamin ti damo, gaputan na bagyo. Apay, sigurado ang makabayad kayo no bilang pabuludan kayo. Ikarkarigatan mi ti agbayad, manang. Agraraman kayo kit di Manang. Di yu lang arod ngaminan kabailan apagadalan ti anak yo. Ipilit yu pay lang. Pagsardengen yu kit din, tauray anya aramidan yu. Saan yu akabailan apagadalan ni Paul? Pangaasim ko, manang. Ipagpagapumla ko man ti panagkakaaruba tayo. Kan ti panagpagayam dagiti anak tayo. Ayawan may pabulod ko kan ka. Awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagam minda. Manang kasya na kami Kasapulan ti anak ko ti pagbayad na. Buisit dagita tao. Siyakla kanayon ti umasit ganda no umutang da iti bagas, kwarta kanda dumapay. Mama, apay ka di manin nga agong ungot kayo. Kasano, masuronak iti day di aminda. Umaykit din bumulbulod iti pagbayad da iti matrikula ti anak da. Ha, naglaindan. Amok to pa'y matlaang awan pagbayad da. Mama, pinabuludan niyo kumalatan Takaasi damat. Nabagyo ngamin dagiti mula da anak nateng. Iso siguro nga awan maibayad da iti matrikula ni Paul. Kaasimat. Awan bibiyang ko iti da ita. Saan ko abasol no saan makabayad ti anak da? Mama, rumbeng at tumulong kayo. Gaputada kayo ti addaan. Agyaman tayo kit di Gaputa saan tayo akas kadakwada. Adula amin.
Awan bibiyang ko kadakwada. Kaputa awan tumelang ti kasapulak kadakwada. Adamin kadata, iha. Iso asanta ida kasapulan. Di tay maibaga ti dumtang apasamak, mama. Iso adiyo kumamot sa ti kasta. Basta! Jak kasapulan dagita akaaruba. Kasano nga ruden, nanang, tatang, sa anak ang maka-exam, no jak agbayad. Bayam anak ko. Padasak ti mapan mangibaga iti may sa agayam ko. Tabarang adda ti kwartana. Nagrigat mo't ngamin nga asit ganda giti addaan. Nagadupay anang ko nga kakasakit asaw. Uray ko man o pinabuludan na, ngam saan man. Mala, bayamon bakit? Punumat ngamin. Awan pagbayad tayo adagos, no bilang makabulod ka iti kwartada. Nasingpot mo't ni Manang Marita, nga anak ni Nana Lagring. Ngam no ape akas jiti ugali ti inana. Mala, bayamon anak ko. Anya nga rod ngay no di da kayat ti tumulong. Sapay la kuma, taad da madiskitaran mi nga ibayad mo iji pagadalan. Wen nanang, ikarkararag ko dayta. Bayan nyo, igaad ko ti agadal. Tabaring maiyaon kayo iti rigat. Ngamin, nagrigat ti panagbiag tayo. Agiham anak no kasta ti kapanunutam. Paul, anak ko. Ngam ad-adda si ka ti pampanunutan may. Isu nga igaad mo ti agadal. Para matlaang iti narimat amasak bayam. Mama, kasangay ko intod Domingo. Agsagana tayo kuma, uray basit laang. Un nga agpaiso, iha. Awan parikot iti dayta. Talagang agsagana ta. Ado ti maisagana inton kasangay mo, iha. Agyaman no kasta, mama. Awisak nga ro dagiti kaadalak, tadumar ay damat. Uray dagiti kaaruba. Awisan tayo amin ida. Anya, pati dagiti dungrit akaroba, kayat mo nga awisan nida. Mama, saan adungrit dagiti kaaruba tayo? Iso nga... Ay, jak kayat nga awisan dagijay atat tao. Nang runa ti pamilya dayjay apol. Anya? Ang pagayam kumot ni Paul, mama. Di naksukiran, Marita. Tano siyak ti masuron. Uray di kan agsagsagana inton kasangay mo. Nasaya at nakita ka dito yung classroom niyo. Aday bagak. Anya day jay Manang Marita. Napatagsamat. Kaputay may kapay dito yung classroom mi. Kwa, awisan ka kuma itibalay mi inton Domingo. Kasangay ko ngamin. Agayam ta. Iso akayat kong adakan tumat. Nakababain samot, Manang. Sapay, awan mo't may sagot ko ken ka. Kaputa awan mo't ti gatam ko iti uray simple la kuma. Saan napatag kanyak ti sagot? Tinapatag, umay kanto ija balay mi. Takasangay ko kat nga rod. Mabainak ko ma. Ngam, amangan no gumura ka kanyak, no sa anak nga umay. Talaga gumura ak, no di ka umatendar. Anak, tulungam to ni tatang mo iji talon, ah. Uray ta Domingo mo't ita. Wen, anak ko. Anusan nakatulungan. Tabarang matsambaan tayo tinapintas a presyo tinatang. Wen tatang, ngam masapa agtumat at tumakdang inton malam. Tain na kumatindar iti kasangay ni Manang Marita. Iso nga minti kayat na. Sigurado ka kadi anak. Amang ano pa ba inan nakalaon ti inana? Amo mo ti ugali na. Saan mo't siguro, nanang? Ala, anak ko. Palubusan da ka amapan. Nga maganad ka Tamang ano pa ba inan nakang agpaiso ni Manang Lagreng? Wen, tatang. Patgaklang ti awis ni Manang Marita. Gaputa na saya at mo't apagayam. Happy birthday, Manang Marita! Sapay la kuma, tad-ad dapay aparaburan na kayo ni Apo Diyos. Agyaman ak, Paul. Umay ka, dito ka nga agtugaw. Agsangot ang mangan. Naglaing kan si kadungrit. Apay,
Imbitado ka dito ya parte, ha? Ah, Ma'am Lagring? Ala, pumanaw kan. Mama, siyak tinangawis ka ni Paul. Di yung kumamot pabainan. Sige. Pumanawak lang yan, manang. Diyak kahit amadadahal ti aldaw mo. Naragsak ka pa nagkasangay mo, manang. Pasensya ka yun, Ma'am Lagring. Di ka nagsubsubli dito'y. Agbibisin ka nga umadak dito'y dakal abalay me. Huston, Mama. Anyamatan. Apayakas na tinaramid yun. Sige, da kayo latan ti mga sikaso kadagiti sa nga ili. Mabain na kasumango kadakwada. Ah, Nagalas ngamin timpakita yung ni Paul. Sapay la kuma. Tadi yung tumat marik na tikas itinarik nana. Sige. Marita! Marita! Agsubli ka dito'y! Awan serbi dagita nga ibagbagam! Siya kung tagkid daw iti pasensya iti naimatangan nyo itay. Ala, ituloy yung latat agragsak. Ngam no siya, sumura ka kun iti seled ko. Mabainak unay, gapu iti kasyang impakita ni Mama. Marita! Sana rumbang nagkidaw ka kadakwada iti pasensya. Rumbang lang tinaramid ko, gaputa dungrit day chay apol. Kan may sa, saan mo't anaimbitaran, ngamin may kitin. Nagraraman at talaga. Huston, Mama. Inimbitarak ni Paul, iso nga imay. Ngam di yung matam mo a respetuan jay tao. Sige, dita kayon. Marita! Agsubli ka ditoy! Di mo dadaalan ti kasangay mo, gapulaang itawan ser binatao! Madam, agawid kami nga roden. Mga no saan kami mat maikari a dumaray ditoy. Gaputa marigrigat kami mat akas kadapol. Anya, makaammo kayo. No pumanaw kayo asaan kayo pa'y anangan. Awanan bibiyang ko, agbibisin kayo kit diata tao. Si Mang Putakon, nanang. Kumusta nga itinapanam anak ko? Ado ka diti sa Canada? Adua, nanang. Aglaplapusanan. Awan ti para kada tayo. Anya? Kasla maawata kun ti kayat mo nga ibaga anak ko. Anya ti inaramid kan ka ni Manang Lagring. Imbabain na kakadi. Bayan tayo, nanang. Ngam amuyo. Makaritak sa itikas diyang impakitan ni Madam Lagring kanyak. Iso nga inkarik iti bagik, nga igaad ko ti agadal, tapno uyek dagiti arapaap ko. Nanang, ano sanda kapakadalin ha? Tabareng maiyaon kayon tumot iti napalalo a kinarigat alaklak aman tayo ita. Wen anak ko, ngamlaglagi pam, iraman mo akanayon ti Diyos iti amin at arigagay mo iti biyag. Diyak tumalipatan day ta, nanang. Ay na, kablaawan da ka, anak ko. Naragsak ka may parakan ka. Itilaksid ti adu arigat. Nakaturpos kamot laangan. Agyaman ang unay tatang. Inturturod yo ti ado a kinarigat. Tapno lang mapagadaldak. Nusan agapo kada kayo. Diyak natunoy dahi ti abaligi. Iso nga isagot ko kada kayo dahi ti abaligi. Nanang, tatang. Ay nanak ko, kasla di tay malasatan dagidi a kinarigat tayo. Ngam ita, nakaturpos kamatlaangan. Ala, agawid tayo na. Taintay silibraran ti panagturpos mo, anak ko. Adamat basis sa gana tayo. Agyaman ang unay, tatang. Mama, tulungan kayon nga agtugaw.
Pakanan kayo sakbay ato marinyo dagiti agas yo. Agyaman anak ko. No apay mat ngamin, anagbalin akon ama nagsaksaki. Nalugi pa amin ang dagiti negosyo ta. Day di na kalabalay ta, nagbalinan nga abong-abong. Di yun panunutan day ta, mama. Tinapatag. Naagasan kayo. Isong agpaimbag kayo, ha? Mabit lang, mama. Kitaak no asino ti sanga ilit, ha? Naimbag agsapa, Marita balasang ko. Mabalinti umay. Da kayo matgayam, nanaminda. O sige, sumra kayo. Agyaman na, balasang ko. Sige, agtugaw kayo, nana. Pasensya kayong dito balay mi, ha? Nailat. Saan akas iti balay yo? Nagpintas, kandakan. Balasang ko. Saan ato'y balayo ti sinarong karak? Mama, adda ni Nana Minda. Manang lagring. Inyagan ka iti bunga dagiti mula mi anat naten kan prutas. Makatulong kan ka dagitoy, tapno daras ka nga umimbag. Agyaman Minda. Tauray nagalas ti ugalit iti kalabas. Nasaya at lata ti ipakpakita yo kada kami nga gina. Agtitinulong tayo, manang. Pagtitinulungan tayo ti pakadagsanan ti tunggal maysa. Tapno masurot tayo ti kinalintag ni Kristo. Nagsaya at kayo a pamilya. Eso asinong batan ti Diyos dagiti kararagyo. Natalgadan ti trabaho ni Paul nga anak yo. Agyaman kada kayo, Minda. Ikarig. Baliwa kon tinaalas nga ugali. Agbalbaliwa kon. Ditay ko maipaidam dagiti parabor nga inted ti Diyos kada tayo. Iti kasta, agtultuloy mo ti panang bendisyon na iti biyag tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Verge Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kata kayo ang